a tebi moj avdan. Ako reći ti meni, ko si ti dir? Hej, vala, ja sam Zej. Ma gdje si bio Zejre, mili? Bio tamo u Dalmaciji. Ma šta se tamo kod njih radi? Neće, ma maga radi. A ti kažu dosta mu uči. Ne znam, kažu slabo uči. Ne pitam te ja za djecu. Kaže, u ovom će bit mjesecu. Ma šta u ovom mjesecu dan ti ljubim? Plata, brate, sad ti trubim. Ko si pošao dječje dvoje? Pošao gore u Mahoje. Neni da ti došla Vika, ona je jeli iz drvenika. I s njom došla jedna mala, hajdutralje i hej vala, odo. To domjeće će opet tako da vam bude, Maksun sam sela od Zaverzame Hude. Bravo, majstore, bravo. Evo, Horo je 0 za tebe. Horo se moj